Pemirsa risampun pandemi COVID-19, pikeling warsa anyar kalih tali tigang likur, kekantenang sayan rame, yening saihang sarang warsa sedurung nyane. Arus lalu lintas taler kekantenang nincap, pemekas nyane ring genah wisata miwah pelabuhan. Selain saking kahanan ring lapangan tanggal uli likur Desember warse kalih tali kalih likur kepanggih margi ring jalan bypass Ngurah Rai sanur macet. Utamanya nih margi nuju Padanggala dan Pasar Timur. Pidap-dap nampenin pikobet inucap Kapolsek Densel Kompol Madeteja Dwi Parmana Nedunang anggota ring sajaroning laksanayang pengurian. Polisi nenten nadosang palinggihan sane makte wisatawan parkir salantang margi punike. Kahanan lalu lintas ring wawidangan Polsek dan Pasar Selatan salami libur Natal miwah pengrau warse anyar kauningin incap utamanya ring genah wisata Pelabuhan Sanur. Asa punika taler Kompol Teja mausang sawit rekria pantaraning personal Polresta Denpasar tur Polda Bali ring sejeroning nampenin kemacetan pai ketandane taler maut sahe ngicanin ayahan pini becik majeng rame. Kertanegara Bali Pos nguning ayang.